Bahaye ikaze inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents. Iyi ni Sport Update ku makuru ari kugenda avugwa ku mugabane w'i Burayi. Reka duhere mu ikipe ya Arsenal aho imaze kumvikana n'umunya-Slovenia Benjamin Sissoko. Ni ukuvuga ngo umunya-Slovenia Benjamin Sissoko amaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal kuza yikinira, dore yuko ikipe ya Sissoko yemeye ko ikipe ya Arsenal iyiha miliyoni 45 z'amapaundi. Bakaba ibitangazamakuru byatangiye gutangaza amakuru bivuga ati Arsenal yaba ibonye umukompeta wa Haaland kuri Man City, dore ko Benjamin Sissoko ngo afite karite nk'iza Haaland. Tukiri mu ikipe ya Arsenal, ikipe ya Arsenal aba mafaranga ahantu ari kugenda iva umwaka ushize sezo ya 2023-2024, ikipe ya Arsenal yakoreye amafaranga agera kuri miliyoni 556 z'amapaundi. Ayo mafaranga akaba yaravuye Premier League yayihaye miliyoni 175, naho Champions League bakuyemo miliyoni 79, naho match bakinaga za bino cyabo bimwe ngo ni match the day bakuyemo miliyoni 112 z'amapaundi, naho amafaranga bagendaga bacuruza cyangwa bamamaza bakuye muri komisari mu bucuruzi bakuyemo miliyoni ziri hagati ya miliyoni 190 na miliyoni 200 z'amapaundi. Yose hamwe akaba miliyoni 556 z'amapaundi nizo Arsenal yakoreye muri sezo ya 2023-2024, mu gihe sezo ya 2022-2023 yari yakoreye miliyoni 465 z'amapaundi. Ni ubwiyongere bukabije buri hejuru, kuko yungutse uyu mwaka muri no sezo yungutse amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amapaundi. Niyo mpamvu ikipe ya Arsenal iri kugenda ivugwa cyane ku isoko ry'abakinnyi. Nk'ubu ngubu ikipe ya Arsenal ikaba iri gushaka umukinnyi wa Everton, nta wundi ni Amadou Onana. Amadou Onana ikipe ya Arsenal ikaba imushaka, dore ko na ikipe ya Everton yamaje gushyiraho deadline y'igihe igomba kurangiriza kugurisha abakinnyi bayo. Yavuze ko ku itariki 30 Kamena igomba kuba yarangije kuba yagurisha abakinnyi cyangwa yakwinjiza abakinnyi mu rwego rwo gukumira cyane cyane igabanywa ry'amanota. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Everton kugira ngo ibintu byose bive mu nzira, uyu mubirigi rero Amadou Onana ikipe ya Arsenal nayo ikaba imushaka kugira ngo ibashe kuba yamushyira muri squad yayo. Tukiri ku ikipe ya Arsenal kugira ngo tuyivireho rimwe, duhere ku nkuru yasohotse kare ivuga yuko umukinnyi Victor Osimhen ari kumvikana n'ikipe ya Chelsea kuba yaherekezamo, ariko ikipe ya Chelsea byakomeje kunanirana. Kugeza ubu ngubu Victor Osimhen yamaze gutangaza nonaha ubu ngubu ko we kuri we ashishikajwe no kuba yakwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Ni ukuvuga ngo Victor Osimhen release clause ye ihagaze miliyoni 100. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Arsenal nibasha gutanga miliyoni 100, Victor Osimhen arajoininga ikipe ya Arsenal, dore yuko yamaze no kumvikana no kuri rutazamu yamaze kumvikana na rutazamu Benjamin Sissoko kugira ngo bose ijye batakisha mu ikipe ya Arsenal. Bakaba bateganya yuko Gabriel Jesus bagomba kumurekura akagomba kugendana na Kentia hamwe na Smith Rowe hamwe na Nelson. Abo bose bagomba gusohoka mu ikipe ya Arsenal hamwe na Thomas Partey ugomba gusohoka hakinjiramo Amadou Onana. Aho ni mu ikipe ya Arsenal twari tuve mu ikipe ya Arsenal twerekeze mu ikipe ya Real de Madrid, aho hari kugenda havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ku munsi w'ejo bafitanye match ya nyuma ya UEFA Champions League igomba koza na Borussia Dortmund. Ikipe ya Real de Madrid ikaba yakoreye imyitozo kuri Wembley Stadium mu gihugu cy'Ubwongereza, aho bagomba kuzakina umukino wa nyuma. Si yo yonyine yakoze imyitozo, na ikipe ya Borussia Dortmund nayo ikaba yakoze imyitozo kuri icyo kibuga. Ni ikipe ya Real de Madrid biri kuvuga yuko Florentino Perez perezida wabo atajya cyane iyo aguze umukinnyi ukomeye,
ahusha no kuba yagurisha, kuko ngo ni ibintu bigendana, kugura neza no kugurisha neza byose ngo ni ibintu bigendana. Nk'urugero batanze ubwo yaguraga Hazard amukuye mu ikipe ya Chelsea, yahise arekura Cristiano Ronaldo amutanga mu ikipe ya Inter de Milan kuri miliyoni 100 z'amapaundi. Ubu biri kuvuga yuko bamaze kumvikana na Kylian Mbappe, biri kuvuga yuko ibitangazamakuru byinshi n'ama-interview yiriwe atangwa cyane cyane ku mukinnyi Rodrigo, bivuga yuko agomba gusohoka mu ikipe ya Real Madrid akerekeza mu ikipe ya Manchester City, aho agomba gutangwaho miliyoni 100 z'amapaundi. Ariko Rodrigo kuri statement cyangwa interview yari atanze ku munsi w'ejo yari yavuze yuko yishimiye kuba ari muri Real Madrid, ariyo mpamvu yongereye amasezerano amugumisha muri Real Madrid. Ariko ikipe ya Real Madrid nyuma aho imaze kumvikana na Kylian Mbappe, bigaragara ko Rodrigo afite kuzabura umwanya wo gukina nibagumya gukina iyi systeme barimo gukina, dore yuko iyi systeme aho Vinicius azafata uruhande rumwe urundi rugafata Kylian Mbappe, umukinnyi Jude Bellingham akaguma hagati nk'uko yari asanzwe akina, bakatakisha babiri, noneho Jude Bellingham akabaza mo hagati. Nibagumya gukina iyi systeme umukinnyi Rodrigo agomba kujya hanze. Niyo mpamvu rero barimo kuvuga ko ibitangazamakuru byinshi biri kuvuga ko nyuma y'amagambo Rodrigo atangaje avuga ko bajya gukina n'ikipe ya Manchester City, ngo yari ikipe nziza, yari ikipe ya mbere ngo ku isi ifite umupira mwiza, ariko ntabwo byabujije kuyitsinda. Niyo mpamvu akimara gutangaza gutyo byase bigaragara ko afite kwerekeza mu ikipe ya Manchester City, dore yuko n'ikipe ya Arsenal byamuzwe ko afite kujyayo akaba yasimbura umunya Brazil, kuba yafatanya na Bukayo Saka agafata uruhande rumwe, Rodrigo agafata urundi ruhande rumwe, dore yuko umunya Brazil Martinelli biri kugenda byanga bitewe n'imvune agenda agira. Ni ukuvuga ngo Rodrigo iyo bigaragaye amasysteme cyane cyane umutoza Carlo Ancelotti akina, bigaragara yuko niyo yakina 4-3-3 n'ubundi ku mwanya w'imbere, ni ukuvuga ngo uruhande rumwe rwacaho Vinicius Junior urundi rugacaho Kylian Mbappe, noneho umwana mutoya Endrick umunya Brazil akaba ariwe waba uri kuri atake. Bigaragara yuko Rodrigo nta mwanya kugeza ubu ngubu afite kuba yakina mu ikipe ya Real de Madrid. Tukiri muri ikipe ya Real de Madrid imaze gushyira hanze itangazo ivuga yuko izerekana Kylian Mbappe kuwa mbere nyuma y'iminsi 2 bakinnye Champions League bazakina ejo. Ni ukuvuga ngo kuwa mbere nk'uko twagenaga tubabwira mu biganiro byacu byagiye bitambuka, bateganyaga yuko hagati y'itariki 6 n'itariki 3 ko bakwerekana n'itariki 6 cyangwa n'itariki 7 niho bateganyaga kuba bakwerekana Kylian Mbappe, ariko Real Madrid imaze gutangaza ko igomba kwerekana Kylian Mbappe kuwa mbere. Azaba ari Bernabeu yaje kwakirwa n'abandi bakinnyi ba Real de Madrid n'abakunzi ba Real de Madrid. Nyuma ya interview Carlo Ancelotti amaze gutanga itegura umukino wa nyuma wa UEFA Champions League, amaze kuvuga yuko nta wundi muzamu uzajya mu izamu, nta wundi n'umubirigi Thibaut Courtois niwe uzafata match y'ejo yo kuwa mbere. Mu myitozo yagaragaye ya Real de Madrid, nyuma yaho imyitozo irangiriye, umukinnyi Toni Kroos na Luka Modric basiganye na Carlo Ancelotti. Cyane cyane abantu basigaye bavuga yuko byanze bikunze Luka Modric naguma mu ikipe ya Real de Madrid azajya akina iminota mikeya, ubundi igihe kinini akagikora ari gufata amahugurwa y'ubutoza. Basigaye rero bari kuganira, kandi abandi bakinnyi bari bamaze kugenda. Tunyarukire mu ikipe ya Napoli aho imaze kumvikana n'umutoza Antonio Conte bidasubirwaho yuko agomba kwisinyira amasezerano y'imyaka 3 azarangira muri Kamena 2027. Antonio Conte akaba nta kazi yari afite, amaze kumvikana n'ikipe ya Napoli yuko yisinyira amasezerano. Mu makuru twabatangarije mu biganiro byacu byagiye bitambuka, twabagejeho ko Jose Mourinho yarangije kumvikana na Fenerbahce, bakaba bamaze kumvikana amasezerano azabageza muri Kamena 2026, hashyiramo release clause. Impamvu tuyigarutse hashyizemo release clause ivuga yuko ikipe ya gihugu ya Portugal nikomanga imushaka
Fenerbahce itazigera itindiganya, kandi Fenerbahce yabimwemereye yuko umunsi Portugal nimuhamagara agomba kugihita ajoininga ikipe y'igihugu ya Portugal. Umukinnyi Edinson Cavani akaba yamaze gusezera umupira w'amaguru cyane cyane n'ikipe y'igihugu ya Uruguay, aho bivuga Edinson Cavani akaba yarabonye caps 136, atsindamo ibitego 58, atanga assist 17, yagize uruhare rw'ibitego 75 mu ikipe y'igihugu ya Uruguay. Naho dusoreze ku mukinnyi rurangiranwa nta wundi ni Lionel Messi. Lionel Messi amaze gutangaza ko ari we mukinnyi mwiza wabayeho muri ruhago, ati sinigeze mbyitaho cyangwa bitekerezaho cyane cyangwa mbivugaho, ikineye kuba mbivuga nuko hariho abagiye babitekereza kandi bakagenda babivuga, niyo mpamvu nanjye naje kuransanga kuko ari njyewe mukinnyi wa mbere mwiza waba warabayeho muri kino kinyejana. Tchouaméni yagaragaye mu myitozo, igice cya mbere cy'imyitozo ya Real de Madrid, ariko ku munsi w'ejo ntabwo Tchouaméni azakina iriya match kubera ko yagize ikibazo cya injury. Match nirangira azahita joininga ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kugira ngo bitegure Euro igomba gutangira 2024, igomba kubera mu gihugu cy'Ubudage, igomba gutangira ku itariki 14 y'ukwezi kwa gatandatu. Murakoze cyane inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents, abatari bakora subscribe mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone ama notification yacu. Turabakunda cyane, ciao ciao.